Kari India ka kami linti banang penklan syuk ya ka jingidai kongsan jangka bat kari US ong katanat ki kambari kari India. Menteri katanat ki kambari u Dr. S. J. Shankar ulak mpau ya ka jinglong kongsan jangka jingidai lang kari India mat ka ba Asia barok kawai kong ka dukon ka ba kongsan jangka yo ka kon haka percaya barok kawai. Presiden Murmu kan sa jingkran haka program Vigilance Awareness Week jangka Central Vigilance Commission CVC hanong ba New Delhi. Kabenta kabaar jangka tamasa Annual Indian Military Heritage Festival kan sa sedang hanong ba jangka ri mitang singi. Ka Presiden jangka ri ka Draupadi Murmu kalabanjur baga jingkala hakasan perthai jangka perthai bro kawai bana ka banta ka jingsingan ladan kam ban penklan nya ka bor jangka tanat sipai duriau banyada ya upud usam duriau jangka